बे समाव मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट हाग्रामा महिलारि बिथाङा इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि थाखाय मोनसे डेडलाइन होबाय आरो बे डेडलाइनानो जाहैबाय 31 मार्चनि इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि जोबथा सान जागोन। बे बाथ्राखौ फिन गोख्रों बाथ्राजों अजद दैखांदों एबा दाबि दैखांदों दि इउपिपिएल राजखान्थिनि जोबथा साना जाबाय बोहैथि दाननि थामहिनबा मार्च दाननि 30 मार्चआनो आथिखालनि प्रमोद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि जोबथा सान आरो बे दाबिखौ दैखांदों बे अजदखौ खालामदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा एबा बिथांनि बुंनाय बाथ्राखौ नोंथांमोना गोबां खोनाबोखांदों दि 6 दाननि उनाव इउपिपिएल सरकारा जोबगोन, 1 बोसोरनि उनाव जोबगोन, एमएलए बिसायख'थिनि उनाव जोबगोन, काउन्सिल बाय इलेक्शननि उनाव जोबगोन, बेफोरबायदि गोबां माने बाथ्रा बुंबोदों आरो बिदि बुङै हाग्रामा महिलारि बिथांनि बे बुङै एबा बुंबोनाय बाथ्राया 5 बोसोराव आगान होबाय आरो दिनै जोबथा सान एबा आथिखालनि जा बोहैथि 2025 मायथाइनि फैगौ 30 मार्च खालि प्रमोद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि जोबथा सान 30 मार्चनि उनावनो साफ्रोमबो इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा गोबां मददगिरिफ्रा हेफाजाबगिरिफ्रा इउपिपिएल दोलो नागारनानै बिपिएफ दोलोआव जगदान जाफैगोन। नायबाय था रायजो राजाफोर होननानै बेबायदि रोखा बाथ्रा बुंदों आरो नोंथांमोना जोंनि बे डिसप्लेनि गेजेरजों रोखा नुनो मोनदों जे बे फोसावदिं मेल जा बिपिएफ दोलोनि जा राजखान्थि फोसावदिं मेल बे फोसावदिं मेलाव डेडलाइन होदों आथिखालनि जा रुलिं गभर्नमेन्ट बे रुलिं गभर्नमेन्टनि जा बिल मोननो दङ माखासे थिकादारफोरा बिल मोननो दङ बे बिलनि थाखायसो फैगौ 30 मार्चसिम थागोन आरो बेनि उनावनो साफ्रोमबो आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमानि आगसि आगदानि दैदेनगिरिफ्रा इउपिपिएल नागारनानै बिपिएफ दोलोआव जगदान जाहैगोन। बे दाबिखौ बे अजदखौ होदों आथिखालनि बिपिएफनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा। लोगोसे बेजों लोगोसे गोबां मानि बाथ्रा बुंदों 2025 एन्ड 26 नि जा बाजेट सेसन बे बाजेटनि रांखौ थाइसेबो आथिखालनि बिटिआरनि एबा प्रमोद बर'नि सरकारा बाहायनो हाया होननानै बिथाङा अजद दैखांदों। थारैनो बे बाथ्राखौ बेसेबां सैथो बेखौ फैबाय थानाय समावसो आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमोद बर' बिथांनि मावनायनिफ्रायसो जों नोंथांमोननो आबुङै फोरमायनो हागोन। नाथाय बे समाव गोबां डेडलाइन होबोदोंमोन आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमोद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल सरकारखौ। बेफोरबायदि गोबां मानि डेडलाइन होसे होनानैबो दिनैसिम आरो दिनैबो फिन आरोबाव इउपिपिएल राजखान्थि दोलोखौ फैबाय थानाय 30 मार्चआनो जोबथा सान जागोन इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि थाखाय। दानिया फैदो बिदिब्ला हाग्रामा महिलारि बिथाङा इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि जोबथा सानखौ डेडलाइन साइनखौ माबायदि बाथ्रा बुंदों आरो बेजों लोगोसे आथिखालनि जा बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमोद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल सरकारनि सायाव माबायदि अजद खालामदों बिथां हाग्रामा महिलारि बिथांनिफ्राय जों बिथांनि बिबुंथिखौ लानानै आबुङै नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजानि। 13 दिन समय আছে সুইজারল্যান্ড বনালি হল বিটিসি2 नै 13 दिननि उनाव हिसाब गैयै मानसि इउपिपिएलनि मानसिफ्रा जोंनाव जगदान जागोन। थारमाने बिल मोनगौबा नेबाय थादों। मोनखालाबो 13 दिनाव साबसे मानसिनि बिल होनो बेलाय बिल मोननाय नङा। 13 दिन बारबानो प्रमोद बर'खौ लात मारिना फैखाजोब्बाय। 13 दिन पार होआ पिছত 31 तारिख मार्चर पिছতে ইমান ইউপিপিএলৰ ডাঙৰ লিডাৰে আমাৰ তাত আহে চাইতে আহিবি আপোনালোকে। এই তাৰমানে এতিয়া যদি যায় মই একো নাপাব না সেইকাৰণে 31 তাৰিখ মাৰ্চলৈকে ৰখি আছে ইহঁতে। বহুত ডাঙৰ নেতা আমাৰ ফালে আহিব। তাৰমানে ভাব লগা আছেতো বিল হওক বা কিবা কাম হওক কিবা কিবি এনেকুৱা ভাব লগা প্ৰমোদে মোৰ পৰা 2 কোটি টকা লৈছিল সি দিম বুলি কৈ আছে। 31 তাৰিখলৈকে চাম, ইয়াৰ পিছত যদি নাপায় মই ইউপিপিএল এৰি যাম। মেলা মানুহ কথা দিয়া আছে এতিয়াও বহুত। 31 तारिख मार्चनि उनाव लाख'नो हानाय नङा। जायफोर दिनै फैयाखै आरो मोजां दिना फैगासिनो दंबावो। আজি দিনত যোনে অহা নাই বহুত মানুহ আহিব কাৰণে লাইন ধৰি আছে। চিন্তা কৰিব নালাগে, বিপিএফে চৰকাৰ বনাই আছে মিঠিবাই। প্ৰমোদ বড়োৰ দিনটো আৰু এই 31 তাৰিখ মাৰ্চলৈকে আছে তাৰ চৰকাৰটো। ইয়াৰ পিছত তাৰ কাগজ কলম একো কাম নাই, নামতহে চিভ হবহি। 31 তাৰিখआनो जोबथानाय तारमाने लास्ट इयार एंडिं इंलिशाव जोबथानाय बोसोर एप्रिला इंलिशनि गोदान बोसोर। बै फाइनान्सियेल इयारखौ एप्रिलनिफ्राय हमो। ओंखायनो बे गोदान फाइनान्सियेल इयारखौ प्रमोद बर'आ मोनला।
5 बोसोर जोब्बाय बेना 5 बोसोरनि फैसाया 31 मासावनो जोब्बाय दाना 6 बोसोरनि गोदान फैसा हाबनोसै बे 6 बोसोरनि फैसाखौ बियो दांनो मोनला ओंखायनो बेहा खुनु भेलु गैया सोरखौ होखारनो नागिरदों बबे जायगायाव सुइजारलेण्ड बानायनो नागिरदों बेलाय सोरनो साबसिनो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो फैसा होनो नागिरदों बेलाय काक खेदाव बिसारिसै सोरनो साबसिन साख्रि होनो नागिरदों किमान जनक साख्रि দিব বিচাৰিছে দিব ইচ্ছা থাকিলে দিব পাৰে এই 10-12 দিনত কিন্তু সি দিয়া মানুহ নহয় ইচ্ছা হলেতো দিব পাৰে সেল্ফ হেল্প গ্ৰুপক পইচা আছে এতিয়াও 100-200 কোটি এতিয়াও আছে তাৰ হাতত এইটো দিলে হ'ল সেল্ফ হেল্প গ্ৰুপক পইচা সাপ্লাইহে দি আছে সি আত্মসহায়ক গোটক পইচা দিলে হ'ল মাটিৰ ফটা দিব খুঁজে দিলে হ'ল বনাইলে হ'ল 10-12 দিন সময় আছে এতিয়াও 13 দিন সময় আছে সুইজারল্যান্ড বনালি হল পিটিসিটো তার কাগজে কলমে একো কাম নাই একো এপ্রুভ দিব নোৱাৰে একো স্যাংশন দিব নোৱাৰে খালি মুখে দিহে কব পাৰিব সি কিমান জনক এই 13 জনক কয়জনে অৰুণোদয় দিয়কচোন হ্যাঁ অৰুণোদয় লৈ পেলাই ব্যবসা কৰি আছে না আইৱাই ঘৰ লৈ পেলাই ব্যবসা কৰি আছে 13 দিন মাত্ৰ যাম বা কমৰটো 13 দিন লৈছে বিনা এগুলো মান চিন্তা খালামबाय दों बिनि मिथिङाव थाङाबानो फैसा मोना जोङो 1 तारिख बा 2 तारिख एप्रिलनिफ्राय लागातार आरो जयनिं प्रग्राम लाबावगोन जोङो गैलाय 31 गैला नालाय 31 तारिखनि गेजेराव बिला जा मोनो जा मोना मोनग्राफ्रा सासेया मोनगोन मोनैथ' मेरला हिसाब गैयै दं कन्ट्रेक्टरफोर गासिबो जाफा-जाफि बिपिएफआव बारजोबगोन मिथिबाय दा जोंना बेनो जोङो যিখিনি মাউনো হায়ে আমি যিখিনি কামটো কৰিব পাৰে এইখিনি কথাবিলাক আমি আলোচনা কৰিছো বিপিএফ দলত যিখিনি কামটো আমি কৰিব নোৱাৰে এইবিলাক আলোচনা কৰি পেলাই আমি কাম প্ৰচাৰ কৰিব বিচৰা নাই 13 দিন সময় আছে সুইজারল্যান্ড বনালি হল পিটিসিটো नै 13 दिननि उनाव हिसाब गैयै मानसि इउपिपिएलनि मानसिफ्रा जोंनाव जोगदान जागोन थारमाने बिल मोनगौबा नेबाय थादों मोनखालाबो 13 दिनाव साबसे मानसिनि बिल होनो बेलाय बिल मोननाय नङा 13 दिन बारबानो प्रमद बर'खौ लाट मारिना फैखाजोब्बाय 13 दिन पार होआ पिছত 31 तारिख मार्चৰ পিছতে কিমান ইউপিপিএলৰ ডাঙৰ লিডাৰে আমাৰ তাত আহে চাইতাই দিয়ে আপোনালোকে এই তাৰমানে এতিয়া যদি যায় মই একো নাপাব না সেইকাৰণে 31 তাৰিখ মাৰ্চলৈকে ৰখি আছে ইহঁতে বহুত ডাঙৰ নেতা আমার ফালে আহিব তাৰমানে ভাব লগা আছে তো বিল হক বা কিবা কাম হক কিবা কিবি এনেকুৱা ভাব লগা প্ৰমোদে মোৰ পৰা 2 কোটি টাকা লৈছিল হি দিম বুলি কৈ আছে 31 তাৰিখলৈকে চাম ইয়াৰ পিছত যদি নাপায় মই ইউপিপিএল এৰি যাম মেলা মানুহ কথা দিয়া আছে এতিয়াও বহুত 31 তাৰিখ মাৰ্চनि उनाव लाख'नो हानाय नङा जायफोर दिनै फैयाखै आरो मोजां दिना फैगासिनो दंबावो আজিৰ দিনত যোনে অহা নাই বহুত মানুহ লাহিবৰ কাৰণে লাইন ধৰি আছে চিন্তা কৰিব নালাগে বিপিএফে চৰকাৰ বনাই আছে মিঠিবাই প্ৰমোদ বড়োৰ দিনটো আৰু এই 31 তাৰিখ মাৰ্চলৈকে আছে তাৰ চৰকাৰটো ইয়াৰ পিছত তাৰ কাগজ কলম একো কাম নাই নামতহে চিভ হবহি 31 তাৰিখে जोबथानाय তাৰমানে লাষ্ট ইয়াৰ এন্ডিং इंलिशआव जोबथानाय बोसोर एप्रिला इंलिशनि गोदान बोसोर बै फाइनान्सियेल इयारखौ एप्रिलनिफ्राय हमो ओंखायनो बे गोदान फाइनान्सियेल इयारखौ प्रमोद बर'आ मोनला 5 बोसोर जोब्बाय बेना 5 बोसोरनि फैसाया 31 मासावनो जोब्बाय दाना 6 बोसोरनि गोदान फैसा हाबनोसै बे 6 बोसोरनि फैसाखौ बियो दांनो मोनला ओंखायनो बेहा खुनु भेलु गैया सोरखौ होखारनो नागिरदों बबे जायगायाव सुइजारलेण्ड बानायनो नागिरदों बेलाय सोरनो साबसिनो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो फैसा होनो नागिरदों बेलाय काक खेदाव बिसारिसै सोरनो साबसिन साख्रि होनो नागिरदों किमान जनक साख्रि দিব বিচাৰিছে দিব ইচ্ছা থাকিলে দিব পাৰে এই 10-12 দিনত কিন্তু সি দিয়া মানুহ নহয় ইচ্ছা হলেতো দিব পাৰে সেল্ফ হেল্প গ্ৰুপক পইচা আছে এতিয়াও 100-200 কোটি এতিয়াও আছে তাৰ হাতত এইটো দিলে হ'ল সেল্ফ হেল্প গ্ৰুপক পইচা সাপ্লাইহে দি আছে সি আত্মসহায়ক গোটক পইচা দিলে হ'ল মাটিৰ ফটা দিব খুঁজে দিলে হ'ল বনাইলে হ'ল 10-12 দিন সময় আছে এতিয়াও 13 দিন সময় আছে সুইজারল্যান্ড বনালি হল পিটিসিটো
তাৰ কাগজে কলমে একো কাম নাই, একো এপ্ৰুভ দিব নোৱাৰে, একো চেংচন দিব নোৱাৰে, খালি মুখেদিহে ক'ব পাৰিব দিয়ে। সিমানজনক এই 13 জনক কয়জনে অৰুণোদয় দিয়কচোন, অৰুণোদয় লৈ পেলাই সি ব্যৱস্থা কৰি আছে না, আইৱাই ঘৰ লৈ পেলাই ব্যৱস্থা কৰি আছে। 13 দিন মাত্ৰ যাম বা 13 দিন লৈছে বিৰা बेखौनो मान सिन्था खालामबाय दों। बिनि मिथिङाव थाङाबानो फैसा मोना। जोङो 1 तारिख बा 2 तारिख एप्रिलनिफ्राय लागातार आरो जयनिं प्रग्राम लाबावगोन जोङो। गैलाय 31 गैला नालाय 31 तारिखनि गेजेराव बिला जा मोनो जा मोना मोनग्राफ्रा सासेया मोनगोन, मोनैथ' मेरला हिसाब गैयै दं कन्ट्रेक्टरफोर गासिबो जाफा-जाफि बिपिएफआव बारजोबगोन। मिथिबाय? दा जोंना बेनो जोङो যিখিনি মাওনো হায়ে আমি যিখিনি কামটো কৰিব পাৰে এইখিনি কথাবিলাক আমি আলোচনা কৰিছো বিপিএফ দলত। যিখিনি কামটো আমি কৰিব নোৱাৰে এইবিলাক আলোচনা কৰি পেলাই আমি কাম প্ৰচাৰ কৰিব বিচৰা নাই।